Zwitshe ralo, muimbi mdivaleya wa muzika wa hip hop abvaho fhala Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo, Livhuwani Ratshungo aḓivheaho sa Mizo Phyll, o amba nga mbilu vhuṱungu a tshi elelwa muṅwe ngaye we avha ono shanduka u vha khonani mukomana kha nḓowetshumo iyi ya muzika. Mizo Phyll uri zwo mukhaula mbilu vhukuma musi a tshi pfa lufu lwa Makhado muzi wendlovu Makhado ane a ḓivhea sa Riky. Thungo kono u zwi tenda ndo vhona unga ndi zwezwi zwa vhathu vhane vha tshi khou ita dzi fake news vha tshi khou nyaga u maybe on social media. I was confused. Riky o vhuya ri musi luvhanḓeni a khoḓa vhukuma Ramuzika uyu abvaho Venḓa ane a vha Mizo Phyll. It's very special for me to come back, and very special that Mizo Phyll was the one who brought me back to come through. Thank you very much. Please give a round of applause for my homie. Make some noise for my nigga. Thank you so much for bringing me over for the album launch. It means a lot to me, man. Background ilani oba hu mushumo wenda u ita ndi tshi khou launcha album yanga inopfi the Mizo Phyll album. Mushumo wenda vha ndo ramba Riky a da Venḓa na the major league DJs vha tshi ḓa vho ḓa vha performer. Ndi vhusiku he a kona u wana opportunity tsho amba na vhavenḓa a tshi khou vha ṱalutshedza nga nne uri vha khou tea u nsupporta vha khou tea u ntikedza kha nḓowetshumo ya muzika. Ho ḓo vha na tshifhinga tshe Mizo Phyll a ṅwala kha Twitter u humbela u imba kha ḓikiṱa ḽa vhuṱambo ha Riky ḽi ḓivhiwaho sa Cotton Festival Johannesburg, nahone Riky o vha o tenda a ita na u ṅwala kha siaṱari ḽawe ḽa Twitter. Riky o ṅwala uri u khou nyaga u fha vhathu opportunity uri vha ḓe vha mutikedze kha show yawe, so ndavha ndi tshi khou replya uri na nṋe vhoi ndi a deserve tsho opportunity tsho uri ndiye ndi performe kha event yawe inopfi Cotton Fest ndi tshi khou imelela vha lushaka lwa hashu. Mizo Phyll o dovha hafhu a humbela vhashori vha ṱutshele zwo tambudza vhaṅwe nga maipfi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. A ri farisane vhutshilo vhu ano maḓuvha vhu khou lemela nga maanḓa, ra nga sedza COVID yo ri sia nga maanḓa rine vhane ra nga vha ri kha nḓowetshumo ya entertainment ri sa khou ḽa na tshithu. So nga maanḓa vheiwe vhane na vha ni tshi khou ri tikedza online na nga ḓa hune na vha ni tshi vho thoma u ri sea ni tshi vhona hune ra nga vha ri khou shothelwa hone, ni tshi vhona hune ra nga vha ri khou ṱudza hone, ni vha ni tshi khou dovha ni khou ṋaṋisa mutsiko une ra nga vha ri nawo.